Nginamukela ngenza kwethu kuyona i-channel. Uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe lana. Lo enimbone isithombeni umrapper-ke owaziwa ngelikaSlika. Kuthiwa-ke lo mrapper obuye-ke abe umethuli wey'nhlelo laphana-ke zomculo kuleli-ke uSiyabonga Themba laphana-ke odume ngelikaSlika. Uzwakalise-ke ubuhlungu abhekane nabo eshayiswa yimoto-ke edle phansi ngemuva-ke kwaso isehlo. Lo mrapper-ke kuthiwa-ke wayeyilungu-ke le-Squatter Camp. Siyamkhumbula-ke ubeyivocavoca ngamanye amazwi-ke egijima-ke ngesikhathi-ke ebandakanyeka engozini-ke ngesonto ekuseni. Uma-ke simcaphuna bafowethu-ke uye wathi-ke ngiyazi ukuthi-ke sibaningi esizilolonga-ke ngokugijima nokuhamba-ke khona laphana-ke ekuseni noma-ke ntambama uma abantu-ke begijima beyivocavoca. Uthi-ke kodwa akucelayo njengamanje ukuthi-ke abenzi bobubi laphana-ke makaziswe ngabo uma kukhona-ke abenzayo. Uthi-ke laphana-ke abenzi balobubi abanandaba-ke nani. Uthi-ke inhloso yakho yokuba-ke nempilo-ke nokuthi yini-ke ekuvusayo-ke ngaso sonke isikhathi. Ubhale kanjena-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke yona-ke i-Instagram efake isithombe elele khona-ke embhedeni kwakhona esibhedlela. Yiwo-ke lo eniwubonayo njengoba nibona-ke esithombeni. Uma-ke siqhubeka nganza kwethu uthe uye wathi-ke miningi imindeni-ke ejimayo okumele-ke iqikelele-ke uma-ke ijima ngaso leso sikhathi-ke ikakhulukazi iqikelele ezokuphepha. Ubexwayisa nje ngako lokho ngamanye amazwi futhi kodwa kusho ukuthi besinika i-awareness while ebesitshela ukuthi-ke uwumuntu kahle kahle-ke njengoba engabonakali la ekumele ngabe khona usesibhedlela. So uthi kuthumela lokhu kuphela ngoba-ke ubonga ukuthi-ke isimo sakhe-ke besingesibi-ke kakhulu. Ngeke-ke futhi-ke afune omunye umuntu-ke abhekane nalokhu yena aye abhekana nako. Anyways bafethu, ake nizwakale simbonweni ngalolu daba. Do you think mhlampe into eyenziwe ngamabomu le or mhlampe kube yiphutha kulabo-ke abagcineke ukuthi-ke bebaleke? Ngabe-ke kube ku-right kwakhona yini lokho nje ukuthi-ke umuntu ethi enze into embi kunokuthi asize kodwa-ke aphuthume avele-ke ajahe ukubaleka? Anyways bafethu, ngiyocela ningakhohlwa ukulike le video niphinde ni-comment kwi-section ngezansi. Danko.